yes asem any sparring date enta busia o ka asem gu hono mu a edin fihia pem kura na still ye bedin fihia na enta fa asem a ye Bobbie Ansah e ka fa ye wura eni asantuma eni avosa e Asante Defense Force no Elizato aba reply no Elizato si na bi won twema Bobbie Ansah da bi na nko on kan but ade Bobbie Ansah kan e ye nkwase ade afa na bedru na so e jonso aba reply Bobbie Ansah me ba mo tie no akyere wadwen ama me ewo comment section I Penyah block media mess was any demo obe like video no that one subscribe button somebody click verification and latest updates somebody to the wide the mama ewo comment section best was so bas one share for so anya bi ahye enti Asantehene ma dot ye na se no onim se na nkofko bi won from avosa omo tense omo no bo asante honom no omo ebo eho ban menhyan fe omo na omo ebo eho ban profukuo bi e say ya twere avosa mema kentin kafo pa miminim djuma wo mudie enti meba promu na tese na buso wo djuma pote a wo mudie e wa ase me ba chama mo akwa ban do aba shiny creations mejo so ya frame afia ba na osre I am from Ibrahim Mohammed but I mama anu ye Pablo Escobar bro me pa chama mo ye hwan mo a ya kasa avosa wo ye hwan yeah avosa ye Ashanti Volunteer Security Association. Security ya tu ya hu wasi ose ye sum yura Asante mine. Ya sum yura oti kokoso. Se Asante memu enoma bi eye aprapra de bi e wo fom bia no. Ye beboa amanatu ase. Enti uchire mu wona mo bo menhia ho ban ana asase. Sa ye bo menhia ho ban. And ye say kamia say other security personnel for na ya yepe wa na mo nko na mo so mo. Oh that yo soldier e wo ho yo police wo ho na omi na obi a woni djuma odi enti mo safo no yenso ye djuma yedi mo djuma mo die say mo ba bo kotoko fie no ho ban ko djuma die bia obedi no ho eye ya Asante asase su bia no avosafo ye na ya bo yo na eye Asante Defense Force we no ana Bobbie Ansah e betra no show so ene ne obehuru wo mu esen Asante Defense Force for no prophet odro eba ye no omukobo no mi wa prophet bro kra ama ho no on so chims an se yewura e be so nkwase asem so sebe ono Bobbie Ansah de on so nkwase asem so on so ajimi se mi se Bobbie Ansah kasai e mo so kan kra no eni ba brebe na be ko wa je Bobbie Ansah so kan se e nkwase asem na ka no that was Elizato asem na ka twam nanga se bi na otwe mienu kura ba betwam but Elizato say abone ga ko enya ne kwa enso Bobbie Ansah kan no sebe nkwase ade no odi nkwase akeka and Elizato aba reply Bobbie Ansah sarakatema mama mi eka encheye ana branch FM Bobbie Ansah oye adwuma wo Accra FM ebeye video ebedi ntura no deepa to Asantehene so titru any Ashanti Defense Forces for abranch FM Bobbie Ansah e ka che Ghana fo nyina se abranch a anase ye papa FM Prophet Kofi Oduro oye nyame nipa papa no enam so akase ti Asantehene no papa no eba ye nana hima dotiye anase oba Asantehene eyi na emra oba eyi no enam se no akase ti Asantehene no Ashanti Defense Forces for eyo madwen so mo sabeke ka no anase ombetu aboro no ne edi kan Bobbie Ansah Prophet Kofi Oduro wa ma ye nana hima dotiye ne edi kan no number 2 Asantehene bia no awahia Prophet Kofi Oduro ba bia ede ne sake ka no anase otugu no so se oye na dwen so obebo no na nipa na wo kana se fe ne kokudua sa abrantie no oti ofin so na hwe abrantie no ne kase fi ene de bi o kase twitwiri menhia edi ahemfofo a omo Asantehene enu tina ma abrantie no be piem wo ho a enka boys bi yo ma dwen so obebo no but omo mu sebu no eye Ashanti Defense Forces for no Bobbie Ansah eya na odidi mpepe for atem ana na odidi mpepe for atem so omo no ti Asantehene omo jimi ade na omakote Ashanti Defense Forces o nti ase ye nkwase asem he Bobbie Ansah me ka kire enya Asantehene ne ye wo no Asante mampon enya Asantehene ye wo na dwoso ana se bantemo Asantehene no gisika dwadi no defend Otumfuo on efe na Asantehene ada Bobbie Ansah o ka kire President Mahama say eya wo mo Asantefo pe na hu se wo wadwene nya adwuma anene wasaba be dintura ano odin sei hwe me ka asem ya kiro eya ko tie video na mo sizon go fompeni fo ye no omo sei omo ya Asantefo anaso mu omo so omo ya Asantefo na ne omo hia ne so Otumfuo be ka kiro omo say
They say go. Na bo hu ne be si wo kro we mo because omun pepe for no omun nananom betina Asante mantem for over 100 years now. Tieni yo omun say asase bia nu Asante ne de mo ojo mo kapre. And the whole Ghana upe baby a zongo so pa e ya Ashanti region. Baby a ube for Ashanti region bia zongo wo. Even titruni ai Kumase ube Kumase a even menshia esi zongo. Abuabo Moshi zongo Alaba they say a dosu kram ntimi mo tieni ye Bobbie enam say omo won kaye nti enu nti ana omati Ashanti Defense Forces for omo mpede amani pafu bi ansori endidi Otumfuo atem na wo say empepe fo ne a wo ho omo na omo ye ema enkofo didi Otumfuo atem wo ye ni pabone ni Bobbie Ansah unka no kre na ene de media firi unka no kre Bobbie Ansah uye nipa boni nipa papa unim omo a omo didi Otumfuo atem anase didi atem a enkofo asori di Otumfuo atem na unim bebe efiri na so nya atumtum nka yana na do mahene and starting all this didi atem a na be traba den with social media na do mahene sorry say or can history na nya de boni na do mahene started so can history no muntio history ni bi ni say or say eni kwaso Otumfuo use presidential jet so na ahemfo no bi kabom ne ye Otumfuo din free constitution nim munti asem ni yo me pacho afedo mo ye bon chempem a papa isa akotena koka say golden stool no kwaya soso anytime bia papa yi ebenya opportunity kitu bibia what ba attack Otumfuo ye man hene obo man hene enyeye eni kwaso Otumfuo use presidential jet ade na ejeje Otumfuo so sin obia ade na so hene bi kwaso Otumfuo ase ese eniema papa ne ye no airtime enso Bobbie Ansah o siese wo ya Asanteni o da ben na watimi abie microphone edifanya Asantehene da na so koku baako onya Asanteni na so frey kwame sefa kan so e ka se tabi nya do mahene eye no enye momi enka no kore enkyere do mahene ensem hunu ni nsamfo ankofo edi Otumfuo atem da ben na watuma abie microphone edifanya Otumfuo da enye oho bia na me edi Otumfuo atem kanokore what I say some people for now Bobbie Ansah di o matter o moya Asante force no ye fra Asante for e be from moja wo ye kwame tua wo nye ni papa obi a wo ya Asanteni ana wotimi bia wano se president mama emu Asante for wotimi din toro say e to Asante for so Ashanti Defense Forces for umpo mate wo a wo beji no mbe gwa wo Bobbie Ansah kwa ye wo fra na sikuma so mbe gwa me na me ka kire don't do that what baby time to no tin say se prophet Kofi Oduro aba Kumase ama enkomo bono ama enkomo sheneka enkomo tuaboro ade na wo yesa this is not good, this is not fair, this is not nice. Don't do that. Me sim pepe for na wo sorry a opesu di o matter di o mani me for no omo ya Asante force no omo won kaye omo nim nyansa omo so mo na number over 100 good years nsase de mo nyina ya anye omo kapre ento me defend Otumfuo till they die. No mu hia ne so Otumfuo nka se monko na obo hunu ye besi okro we mo ko Otumfuo educational fund started in 1999 go and check 95% omo nya Asantefo omo Otumfuo educational fund abo omo 95% omo nya Asantefo ye nuanom bono ene ye nuanom nordness Bobbie Ansah entron ke kansem ho me se me de achew because nkofo be black say kire me eno trama ye din kansem ho no mumien kotie entro na Bobbie Ansah twae no yen kotie mra o say prophet Oduro aka asem bi afa eye yewura kotokohene Otumfuo ho na eye no okochi aye no ena yes Defense Forces for no etu agunu so say omo bebo no ahye ka na oni kwame de ye me yawa asem we mu pa eye entafo na omo no ehye eye omo na te Asante your friend say Defense Forces entafo no omo na ni abre ewo Asantemem Asante Defense Force TikTok branch mo me hwe video yimbra ni ndi ho komo. What is the meaning? Me Asanteni, and I will not even support Otumfuo. Now me sure say Otumfuo or you aware of this.
Now so I will never support this. No. I will never support it. We have Ghana Army. We have Ghana Army. We have Ghana Police Service. We have entity to you. Sampani. Jakan Kure, if you know. We Jimmy for papa wo. We see we Asantehene and now nim nyansa. E kamia say the moment tobacco join us our party no political party no. Now sense of reason no at all from Jimmy for we see then so near Asante Defense Force. Kwasia NDC or Green Army. Ghana say also Ghana or Ghana Army. NDC or Green Army. NPP me akasa party MPP and so Blue Army. Because crossing them maybe 20 people Delta Force. That time they now nim say eno de na enye obodam. Oko Buckingham Palace after say UK e wo monkasa police no. Buckingham Palace and so monkasa mo e guard mo guard Buckingham Palace. Enti yen so say Asante no your defense force how no your TikTok branch no ni. Uye Jimmy for unnim nyansa ba ku sei. Ka sementi a wonya sure say opem so pia na mbode mabo mura so wonya sure say onim hu bi na so onim hu bia woni ne nyadwan wo ye wan wo Bobbie Ansah o se wan wo ye wan a woni ne nyadwan tiden wan kasa wo abodam wo nim so abodam sa cry fm for na kasa no na mote no abodam na mugo mu nim sa radio station no e kamera sa mo ko join sa emmoa party na mo do suspect e bia mo kasa mo free because mo ndwene me MPP ni but me MPP din se mu na me so mo so kwase MPP o Blue Army hu se ndo effort NDC o Green Army eno de enya bone but Asante for so say omo di omo hu na omo di omo Asante man eno omo di omo ahimfi no mo say yan ahimfi ha say yo ba your defense force yan so you protect ahimfi o ha woni sen and do second and to aduane and to bando ma enya hwe ma into ha pa ni sen se won so kwase asem so na wo kwase ate se wo de won so kwase so e fa ye ho kwase ate se wo Bobbie Ansah won so kwase asem so e fa ye ho masa hwe bu ho aka achire o se 2025 no wa wo be Jimmy bia no we will come for you this week na nkasa no mo ye book you omo no from Monday ko no mo do so Kofi Oduro wo ho ya titi Jimmy fo no wo ho ya brefo Jimmy fo no na so de ho aba les ne wa ebusua adwuma ne be ye de ya titi odi kan de suspect ya Asantehene se maka achire o se me no mama ya chimi ne ndo akwa ne ka chire me se papa kra ya Asantehene because papa free afo anwem okuku mu a ufiri afo mu na ukọ no beko utimfa no beko ko san korea so okuku kona papa free se me papa ni nwa na ho no kra hene e fe no Boakye Ansah na Boakye Ansah se o se Asantehene ase tem kra me Asantehene tem se am ya Asante achim eti and defense ne ye bo a no ochi tie Bobbie Ansah me ma wo last warning mami hu se wa be video abeka se tie Asantehene biom enye saa ubedi u mami twem and they kasa chira ba dreamba for and they kasa chira nyansafo abusua mo papa no other screen is no I want na ebe di ne ho nkomo wa wonim ni bia friend kwabna Bobbie Ansah me ya bofra ketekete na meti ni din e wo FM so manyini ama mani afi still oda so tikonso achi na nka obi a sebi omo ye journalist adwuma say much more me hu bebre look up to you there o ba be kan asema wo say we due diligence ansa no ba be kan eso enam otan ahoya eni bre like in the yimunti when timi ankoye investigation eno aba betena eno cancel insemhunu ekire nipa bi a minnim na dwem ponti a wode yesa na mempese mese momre no monje mre na monhwe ne nsem kan ni bi o kan yewia yebeto ka nasa bosi muntia mese me ka kira me boss edudi Felix Kwame Jabna wa Jimmy Dodo me boss edudi na obusa me se mention one na da se edu no yesi misuro no me ka se edu asa won se mention one boys ya omo wo ni nyina hwan e no so ya Asantehene wom do no so ya Asantehene wom na Asantehene be ne betimi akonzongo so ya enzongo ahimfie akodi sa emrantu asem no omo wi a na nkrofo didi Asantefo atem omo didi atem a na se edunum no akwa tete
enti Asante Defense Force na so idin na gu akire o na omo a omo hye atare num no anya asantefo omo wia na omo ankrofo ase atwa omo ase di asantefo atem enso eye du num a efrinra maka adewei makasa you are disgrace to this country. We are in Guasiafo, we are Mambofo, Ubomai Mani. I'm a catcher, Ujina say, all more Mosha Asante Defense Force for 9 and tough war. Now Asante may be any, Missy Woo. And Metna media so and I'm Kotna Kunso, a China Nebusimo Cansemo. Missy Woo, me, I'm a Jina, I am a Menada. Me can Asante Defense Force for your commander and a captain. Nemu mi obi a na beba abegyina media ne so na oba abekyerekye nsemu asantefo bebre e wo Asante Defense Force ni nti se woni masama a embegyina wona meka na wo ye nguase ni wo se gyina ho ka se eden omo ye mranto asem me pese me musa wo eye na ekọ so no mranto asem ba akobei e na hu se se bi enwan mapepefo a na omo hye Asante Defense Force no omo ye wo ho question na me pese me musa wo ni mranto asem be na omo ye se omo ebo ban omo afiri omo pem so omo beso Asante nti omo aka omo ho abom ebo ban na ye mranto asem na ana so bi be kasa eti a chiame eni asantefo na wasa tutu ne ntuma se oba yie na se na ose wakasa eti a chiame nti oma wumrem tuka akwa asumdwem abra video eda ho a obi amfa ne nsanka obi a enipa ne tu ne ka akoye no ena ye mranto asem no mranto asem ne se obi akwa akoka bibi no akosa region no so ni akwa akoku no ene na woni kromu ana wo ye ni guasefo nyame betwia wo ka nyame ebetwia wo ka otan hunu no unya hwe mfirim adan yeti kromu ana ye nwa pole ebeka se football e nipa bom obeka kire se has be relegation den kan so atremanko may he so rest in peace owie ye obetwe na no sign o se has na kotokobo a onyeska na so atremanko relegation dia enke ye ti has be kodi so atremanko obetwe na no sign ebegina okọ so atremanko wo ne sekan ku no onti kromu a emranto asem be ne chance na se obi ekaseti a chiame na wo ba yie ni oso oma nwuram a eno na ye mranto asem na omo nkyere me video ba ko a obi a o sha Asante Defense Force eyeti a obi a sabi human rights for betimi aka ho asem oye mambofo enipa opentiti mo ye mfa wo kyekere mai enim gu asense be na to a wo kan Ghana nko a ena ahoye a ne ani bere ahye yema se obi suma Asante a na ye moya na asem a wo ka senyansa wo ma aso me pese me musa wo samo okromu a na mo yere no ana mo planfo anyanyem no mo ko US UK so mo ko wo mo ba mo professor ye mo green card ye mo chronic passport na mo man nye citizen mi wa mo bia mo ye Ghana fo but mo pese mo man ye citizen wo na so be free northern region and also be free other tribe no ba Asante region ne ye be wo no na akwa na adopt Asante fo su ana mo ban na so mpame no papa no tete wo mo na mse environment o mu mi Asante fo nto mu nyini no mka so mbe so Asante man dia musimu nti bi da e ntafo nti e mranto asem. What kind of nonsense is that? What kind of nonsense is that? And yes, a na e kan dia na senyansa wo ma and ye mon kan kire se so obi e ye frafreni obi ye da gari ni obi ye sisare ni dia eni kwan so mo asate nkotoko anase obi a mo tribal wo no time wo so na obi abo na ye den na babanyara e bo kotoko na ye sports stadium e babanyara na ne de mu hu asem nkan ni ati kromu ase na ye de ohini jan to Accra sports stadium nkanfo nim so ya Asante ni to mo so mo ntia ase e mo change din no eno ne nyem na to asem na ye agi nipa bom ne de mo se omo yem na to asem because obi be kwa ni kromfo bi e be kwa akudidi Asantefo atem nyansa be ne wo asem a wo kan ye ti kromu Asantefo mienu akase twa omo ho all in the name of politics we were party A we were party B ombe twa omo ho akon adidi omo ho atem doesn't mean say affect Asantefo nyina na ye ti kromu akanfo ya echi emu didi ho atem all in the name of chieftaincy doesn't mean say affect Asantefo nyina na ye kromu a osom worship we kwa so we etwa omo didi Asantefo atem ene de hu for bi emu na setani bi ebedidi Asantefo atem dia o say ntafo na sha Asante Defense Force no mu krofo bedidi atem miwa akanfo adidi omo atem miwa Asantefo adidi omo atem ya do echichiri ma enye o ye mambofo o mpenka bomu ena sabi wasma kan nyansa ba akokura ni o ye panyi o kan kabo musem o kan nyansa sam o dwere nko kan nyansa no aba bekasa
mimi si hu me se wo nkyerɛ me mranto asɛm baako a wɔn mo hyɛ Asante Defense Force for ye sɛ nyɛ ɔtan ne ahoyɛ a sɛ obiara ni wa ɔyɛ Asanteni me se me yɛ Asanteni kɔ ne kɔ check Asante Defense Force for kɔ your WhatsApp platform so ne kɔ check sɛ me nka ho a ɔtan hu be ni wo mo de mo prefer sɛ mo ma enya ekura ya makɔ wo mo ɛwɔ so passport no mo nsum kurom na me busa wo ukọ US ukọ UK ukọ Russia omo military no eya na edi kurom ofo nko na eye eya na em won na minim se obi a wanyini bia na nim nyansa but there bi enema asesa se mo kọ UK ana US a omo ye military for na omo ho no eye kurom ofo nko na eye ana omo fa aho I have been in Qatar before omo military omo police personnel ukọ eye foreigners nko na 90% eye foreigners. What sort of nonsense is that? It is so be a Ghana ni no choose so be some tribe be there or say on yes our tribe ni no on TV that Ben won't say Asantehene be so no say be obeko sirim said they work and also be call that tribe so kwa some no mo so mo ngina o ka say obeko zongo na Asantehene betimi akọ say on na nko so kwa akoy omko omunye nyimu said they wo ye nyimu no ya do chichiri man enye ye wo ye mambofo obi a opentiti mu bi a wo ye mamboni Bobbie Ansah, we are man before. You should be ashamed of yourself. Or tiny doors or dodo. Me person won't tell me man to assemble back on ranty and ye. O bet them ya. Near who say ampa, say ni say no more ye man to us. O tell you and say, O me and Pepe for no more Asante Defense Force. No more there, or do on some best my Santia and can find obey. So when is someone, Elizato, Ewaka, F00LING will be answer a kind, you know. What's been like to the wide amame? Comment section. I have Penyah Block Media.